Hallelujah. Tuzamurira Imana ibiganza. Yes. Hari abantu batazabumva ikinyamurenge narivuze ngo tuzamurira Imana ibiganza. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Buriya umugabo umwe yaravuze ngo ikintu abantu barutanywa ni ugutekereza cyane byihuse. Gutekereza cyane byihuse ugatekereza ko Imana niba turimo turarimba ngo nta na kimwe kimunanira. Ko nta kimunanira kubera ko ndabizi neza ko umuntu afite ikintu kiri mu mutima we adashobora kuganirira abashumba ariko yumva yoganira n'Imana. None ko turavuga ngo nta na kimwe cyo munanira, ntutekereze ko izo turi kuvuga ariko ngo bisingire numara ubwiri. Asifiwe Yesu. Amen. Tuzamurira Imana ibiganza. Hallelujah. Ko turavuga ngo nta na kimwe kimunanira ni nako tugiye kongera kuvuga. Ariko utekereze ko nuko nyine utekereze ko ntaco kimunaniye. Ibikunaniye wowe utaragira abana n'isi reba ngo mu nda y'inkuba bikamubonamo umusenyi yarebye kwa Iburahimu yamirangiza y'umusenyi. Ushobora nawe kureba iwawe ikabonamo 12 cyangwa 15 ukazoja neza gusaza baza badusomera umuntu agiye gusaza wasize umuryango w'abantu ngo 80 30 uhumure ni gutaragira umwana ku munsi wawe wa nyuma bazosoma 80 cyangwa 90. Asifiwe. Amen. Irebe Imana irebe uyu mugoroba umenye ko ntakinanira Imana. Niba izitanga umwana ku myaka 90 ushobora gutanga igisubizo cyawe ku minsi umaze uko kingana. Asifiwe. Amen. Yes. Asifiwe. Hallelujah. Suranga